Nagi ko na mga rinarinaw na nasyang una idi pa rinarinaw na di kukurmat sa nguta pagarya ka na mangda magaluyan. Sa kiyari ko sa diyan ako mga rinarinaw tano pagkaw kita ko rano-ranon sa lolo tas ang ganyan na tanday ko na yaman na niya na miya ka sobra 20 ragun. Ada saya nga di sa kagaganatian sa Arcata wala so sa barangay Bantayan na para ko na iko mga pagarinyan nagusi ko mga luksyan nakati so rinarinaw kano o pagarini yung laki niyo maso ato na idin manguda magaduyan di ako pakariba tanakati pamamakin na gani. Lagi dah buang lah. Kata orang namanya kapan utang sahabat tahun dino. Apa mana berdina ke belas lagi yang untuk kasusunod ka anak ida sa sagerentang gagawa. Teruskan mga itu. Alain mo may ngade.
wanas na si kanu pamain ay mga paigiriniani sa kay tagpo ay lasay au beniau pikirai ibino au miai ya pagiri ai nanane Sude ani penguman puau madin kai ani hai bumi babo ngapai miriniane narini ko isi yang pain ko matika pakana kapengko bauko tawana pagri menjo ko di tanho na tanor na yao sa sosial Sunday
tay lagi na ni lai la cuối nay nào na mai gửi đôi này ai ở đây la cuối ca đi ca bu sai nghe đêm cái đi ca sa rang ya bưởi tay na đi lại na ta cứ bên tay đi mai cái lối anh đi ran đi mi ta đi so bera ka gu so tamu nam nati koro dena manada matang godene ya komentar siram batay mo ni toring nam taman ko maupo so ay nore nore nanay sa kay sidigaim agi so tangguin ay may makawiti bentuk ko niya kay ang belay belay nasinu di mane si airani obo rina rina ore kainu rapido atau mati apa ini dia unai la bili ya ade naso
la begini inu awuranu rai tamangi kai semirai ai dedeu bulawang kai min apa milih lagi wahina taya mini lambe nabe pani orota nurai dea bai milia puasa kena kusumai ngabiyo sakna aku sumanga pailo wersi rapido automatica de amoni rapido na de cadena pengura basta kamu mana de amoni sai lumani sobito na misikani piasa la sai sirig sai delai no ai komodi nasi de amune sama pagiti saya apa kebaya itu ya mati ya mini dambe pani urutani hari kowe sai pantone kampung esti di kai jadi tang gue nanai bebe apa ya ngoi komentar
ada ya talo. Ya udah nih anak aduk tak kena ibu di kamar. Anak kau disanggoa baigri ai na suai dola orang pidu pung ada toa anak buah wiyay na mga tumanay alagi kiyan di ay manggabi bibili kita dan tumay sa lapide Yesu ay dulen arom bunulay dekeni manggabi bilikan na pagkababayaan ko na aw salasay na mereka o kadero paegiringkay kapag ada kaya idol ba udah ako pa na makasuha hari pipilikan nananayan raida iya mata pagari ko ke kacarabi ketagong manungaran ka katangan ay dulatigyan akatay amini dambe ataman ako paegiri kanong niya nakapumitiwa di ganong gamon ka di ko kabat ya kasubra kabat ya kor kaya patasay ay rabi kay sa tanggungay rapido automatika may kabibayang ko di ko kiraw siyang binay kan tinuray da pusa ka kapunin sige nanuray ay da pusa kay kalaya manakan din na ilano kay ni na umano na ay auto malalaga kapag bantay rapido automatic nuray da pusa ka papamadi maparo kagiyamin nilang baso rapido automatic kapag tumanto patigil ang mga ulang payungan kagiyamin nilang basi mga bibilikan dia kanipangan daw misagan san sabarat rulo dusir kulang baga kagiyamin nilang baso dato kadal ka aya maananian matao-tao nga nakipagisurong akan rapido ato mati ka amiro sa ko Pilipinas nanarida ito nabilay ay akong dinasito Emilia paelawanina inom kuauri muna itumi sama pagtisay sa kagyari buwang mo ng kau sampulang uskan naungan
isa tano buwa kiyo suna kita dio sada besar tano di kaki ginawa ina inun tama na apo mga ulang payung mana pipikiran ude surapidu itu mati kain ataman saya ina kita na pegu kita ka palo kailo di kadau kalau bikalo de unni sabe din sana mereka nuwi alai uwai abun sak nakamad sari pade so tanggungan dia kaderaya kamaide pamilih sairi pade yang ikaswa idol lari bibili kan anda kan to mepos kadon Agi to dan di tanu bupo paroman ang posto na dia udah ada animan to. Kagi udah sukini buluga public pantong ra kanangan namang udah magaduyan na. Dia ko mampagilay baga benari mi kapagado ta ko nada ko makatia do ka na gida ada ko makatia do ko na pamumuklan ako. Yang ambuboy kano. Da ko panamisangan na sudu agaga. Gusto ayama na niyan na patada petaran ayama na niyan na rano no sa kaplulo ta sa kepegang kulasang kurkan. Ada nung kana di pagaporo ka supag siro na ayama na niyan na anong di pambuko na